Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Reißverschluss koji se realizuje uz podršku fondacije Friedrich Naumann kancelarije u Beogradu. Moje ime je Milena Marić i danas, kako smo najavili i pri analizi rezultata izbora u Nemačkoj, razgovaram sa Dušanom Dinićem, senior menadžerom u fondaciji Friedrich Naumann. Dušane, dobar dan. Dobar dan. I sa Dimitrijem Milićem, doktorantom na Fakultetu političkih nauka. Dimitrije, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam na vremenu i veoma me interesuje vaše viđenje ovih proteklih mesec dana, iako deluje da je malo vremena, čini se da je puno toga se izdešavalo, pa da krenemo nekako od početka, od samog Mercovog izbora. Dušane, kako je to tebi izgledalo, kakvi su ti komentari uopšte, da li se desilo nešto neočekivano? I kako vidiš sam izbor Mercov? Pa ja mislim što se nemačke proizvodnje krimića tiče, do Dereka nije bilo boljih. Derek, to je jedna serija koja je išla još u 20. veku, koja je bila dosta popularna i kod nas tada. Od tada je jednostavno trebalo vidjeti lice i vidjeli smo lice Friedricha Merza kada je saznao da nije izabran, što se desilo prvi put naravno u istoriji Savezne Republike Nemačke, jer uvek se polazilo od toga da kada jedna koalicija ima većinu poslanika, kada se potpiše koalicioni sporazum, da onda sam čin izbora neće biti ni malo dvosmislen, tako da kažem, međutim, jer nekada se dešavalo da je vladajuća većina imala samo 2 poslanika, pa je uspela da bude izabrana, međutim i Merz sa 12 poslanika nije bio izabran, 12 poslanika većine nije bio izabran i to je u prvom trenutku svakako delovalo kao šok. Zašto se to desilo uopšte? Pa to se ne zna, zapravo postojale su dve, rekao bih, teorije, odnosno dva toka kako to sve moglo da ide. Jedna teorija jeste da je uzrok tome sam Merz, odnosno njegovo političko opredeljenje, ili i ministri koji je on odabrao da budu, da uđu u njegovu vladu. Znači, s jedne strane bilo je ljudi, levo krilo socijaldemokrata, nije bilo zadovoljni pojedinim delovima koalicionog ugovora, konzervativni deo CDU i CSU također nije bio zadovoljan, smatrali su da je Merz odustao od glavnih svojih izbornih postulata, pogotovo što se tiče imigracije i zaduživanja zemlje. I plus neki ljudi, veoma uticani ljudi, i kod socijaldemokrata i u SPD-u nisu bili izabrani za ministre. Žena koja je ko-predsjednica, socijaldemokrati imaju 2 predsjednika, jedan je Klingbeil, Lars Klingbeil, druga je Saskia Erkens. Ona je vođa levo krila i ovako kao osoba je prilično bila upitna, nije bila pretjerano popularna, ali bila kao predsjednica stranke. I zahtevala je, odnosno ušla je u koalicijne pregovore sa zahtevom da postane ministar, što nije na kraju postignuto, nije bilo udovoljeno. Ona i krug ljudi oko nje, dosta uticajan, koji su bili predsjednici još za vreme Olafa Scholza, definitivno su kandidati za te negativne glasove na tajnom glasanju prošle sedmice. Drugi deo su isto tako određeni uticani ljudi u CDU, recimo Norbert Röttgen, koji je bio izuzetno dobar kandidat za ministra spoljnih poslova. Bilo još par kandidata za ministra ekonomije, međutim Friedrich Merz se nije opredelio za njih upravo zato što su oni bili prevelike konkurenti u okviru same stranke. Znači, to je prva teorija, da su nezadovoljni ljudi nezadovoljni svojim neizborom ili politikom koja je zapisana u koalicijalnom sporazumu, da su glasali protiv. I to je bilo još bolja varijanta, jer se znači radilo o nezadovoljnim pojedincima. Ono zašto je postojao strah je bio to da neko i pretpostavlja se uglavnom s polja, ne želi da Nemačka dobije kancelara. I izbor nemačkog kancelara je praktično jedan od ključnih trenutaka u nemačkoj politici koji se može samo porediti sa, recimo, federalnim izborima. U trenutku kad je kancelar izabran, on dobio ogromno ovlašćenja, iako ga je teško smeniti.
Znači, ili tako što ćete imati drugog kancelara koji će u Bundestagu dobiti većinu, što je gotovo nemoguće, pogotovo u ovoj političkoj konstelaciji, ili tako što će neko iz vladajuće većine opet da glasa protiv i da isprovocira izbore, što nikome nije u interesu, pogotovo ne sadašnjim poslanicima, jer ko zna da li će ušli u Bundestag u nekom novom sazivu, nakon novih izbora. Podsjetimo se da su dve stranke, liberali i Savez Sare Wagenknecht, ostali ispod 5%, moguće da će oni ući i samim tim bi se smanjio udeo drugih stranaka, broj njihovih poslanika. Znači, jako je bitan bilo bitno da Nemačka dobije kancelara i da postane operativna kako u okviru za svoju politiku, tako i u okviru evropske spoljne politike. Zato postoje dve velike supersile, znamo ih od ranije, koje definitivno nije bilo u interesu. Ni Trumpu, ni Putinu nije bio u interesu da se ne izabere kancelar, da se izabere kancelar, i pretpostavilo se da su moguće ili američka ili ruska ili te dve politike zajedno sprečila na neki način izbor kancelara. Međutim, pokazalo se da to nije tačno. Jednostavno ti poslanici koji su glasali protiv njih je bilo 18 iz one vladajuće koalicije, oni su se prebrojali, videli su da je Merz, iako nije dobio dovoljan broj glasova u prvom krugu, on je ipak dobio taj prvi krug sa 310-307, znači neka pobuna i neka alternativna ličnost nije bila moguća da se nađe. I onda jedan deo njih 11-18 u drugom krugu praktično glasalo za Merca i omogućilo mu izbor. Pre toga drugog kruga, još za završenu priču, došlo do jednog, ajmo reći, prećudnog saveza između demohrišćana i stranke levice, koje je do sada smatrano nemogućnom, zato što su demohrišćani odbijali da stranku levice priznaju kao demokratsku stranku, jer je ona praktično nasledica istočno-nemačke komunističke stranke. Da li ta njihova nesaradnja, da li je ovim činom pala ili ne, ostaje se u budućnosti da se vidi. Ono što je do sada izvesno da je jedina stranka praktično parija koja je strahirana i sa kojom se ne sarađuje, nijedna stranka u sadašnjem Bundestagu ne sarađuje s njom, to je AfD, koji je trenutno drugi po snazi i vodeća opozicijna stranka. Dimitrije, mi smo već u prethodnoj epizodi razgovarali u stvari o glavnim temama koje okupiraju i nemačku političku scenu i nemačku javnost i medijski svet. I onda se desilo ovo, mislim da nije bilo očekivano, ovakav izbor Merca. Kako ti to tumačiš? Koja su ti objašnjenja bliža? O čemu se u stvari, po tvom mišljenju, kako vidiš tu situaciju? Taj tihi otpor koji se pojavio, nezadovoljstvo. Pa rekao bih da posledica ukupno nedovoljno velike većine kakve su ranije CDU i SPD imali, koja je obezbeđivala jednu potpunosti bezbednu situaciju, primjer radi prva vlada u 21. veku koja je na bazi velike koalicije formirana 2005. godine je imala skoro 70% poslanika u parlamentu, tako da ovakve stvari ne bi bile moguće, jer jednostavno teško je bilo sastaviti taj broj nezadovoljnih ljudi koji bi mogao da smanji, prevagne, da smanji mogućnost kancelaru da bude izabran u prvom krugu. Međutim, kroz vreme je opadao udeo koji su ove dve velike partije imale, jer imamo prvo rast zelenih, nakon toga i partiju demokratskog socijalizma koja je postala levica, koja je takođe imala jedan respektabilan procenat, da bi onda se javio AfD kao neko ko kvari sve izborne matematike, na neki način fragmentisala se scena, tako da je sada teško sastaviti u potpunosti funkcionalnu vladu i velika je sreća što na prethodnim izborima sreća za neke koje sada sastavljaju vladu, ali nesreća za one koji su ostali ispod cenzusa, što je sada mnogo lakše sastaviti vladu matematički gledano sa dva partnera, što recimo u prošlom slučaju ih je bilo 3, tako da je teže bilo funkcionisati na svakom nivou, tako da je to jedan izazov matematički gledano, ali od funkcionalnosti ove vlade u kontekstu isporučivanja rezultata će dosta zavisiti, jer ukoliko velika koalicija ne bude bilo mogućnosti da isporuči neke ekonomske rezultate, da zadovolji određene apetite birača, različitih biračkih grupa, uključujući i one koji su izrazito konzervativni, imaju skepticizam prema imigraciji, gde identitetska pitanja u velikoj meri njih motivišu,
onda postoji rizik da će ovi druge partije dalje jačati, da se moguće ta scena dalje fragmentira, jer ako bismo gledali neki prethodne obrazce u 21. veku, sada zaključa sa ovom vladom, velike koalicije su sad već više pravilo nego izuzetak, u smislu da imali smo dve vlade socijaldemokrata zelenih, imali smo jednu vladu demohrišćana i liberala i ovu prethodnu semafor koaliciju, u svim ostalim izdanjima imali smo vlade velike koalicije. I naravno trebalo bi navesti da se odnos moći između ta dva partnera značajno promenio u kontekstu da je SPD imao veoma loš, istorijski najloši rezultat, a da CDU je i dalje imao jedan pristojan rezultat, gde je taj odnos moći sad prilično različit, što se vidi i u samom sastavu vlade, gde je taj odnos 10:7. Znači od 17 ministara, 10 ima CDU, uključujući neka vrlo važna, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova, što nije bio običaj. Do sada su u svim vladama Angela Merkel, bez obzira koliko ona bila jaka i njena partija bila jaka, Ministarstvo spoljnih poslova imali koalicijone partneri, bilo iz SPD-a, bilo u slučaju vlade sa Ovaj FDP-a. put su iz iste partije. Tako je, uključujući neka druga važna ministarstva poput ekonomije, poput pitanja unutrašnjih poslova koje su zbog migracija vrlo bitni, koje je preuzela Sestinska partija CSU. Tako da vidi se i taj disbalans moći unutar same koalicije, gde postoji uvek rizik, jer u svim dosadašnjim obrazcima velike koalicije u 21. veku više je SPD gubio iz koalicije podrške nego što je bila to situacija sa demohrišćanima. Su neko demohrišćani uvek uspeli asertivnije da neke svoje političke prioritete postave u odnosu na SPD, koji je u nekom smislu kritičari sa levice, uglavnom navode da on izgubio svoj identitet u kontekstu radničke sindikalne partije i da je zbog tog pragmatizma političkog izgubio identitet, pa su tu partiju nagrizli sa svih strana, njihovu bazu različiti akteri, bilo sa leva, bilo zeleni u urbanim sredinama i tako dalje. Tako da to je, rekao bih, ono što je prvi utisak, je da se taj odnos moći odmah video i u sastavu, i pri izboru, i u smislu raspodele samih mandata, to je stvarno ministarskih mesta, iako naravno SPD ima neka važna kao što su odbrana, kao što su i financije, kao što je pravda, ona standardna socijaldemokratska pitanja kao što su zdravstvo, obrazovanje. Njihovi reoni, da. Tako, njihovi reoni, ali ipak je važno navesti da je mnogo sada veća koncentracija moći kod CDU-a nego što je bila recimo u Šolcovoj vladi kod SPD-a nemerljivo veća. Kako se to odrazilo na koalicijuni ugovor? Koje su njegove specifičnosti u odnosu na strukturu moći aktuelnu u Nemačkoj? Pa koalicijni ugovor je jedan od dokumenta od preko 100 strana, mislim da je preko 120 strana, tako da ga ovaj put nećemo citirati ili nabrajati njegove pojedine odrednice. Veoma je važan zapravo taj prvi ekonomski deo, i te linije po kojima je popustio praktično Merz na osnovu i zbog kojih nakon izbora ispitivanja javnog mnenja pokazuju dodatno slabljene CDU-a u korist AfD-a. Ne još uvek dramatično, ali ono je jako vidljivo. A to je ekonomija, odnosno Merz je pre izbora insistirano na tome da neće biti dodatnih zaduženja Nemačke države, već da će se podsticati privatne investicije. Ta izborno obećanje ili nameru mora da pogazi, jer je koalicija sa socijaldemokratima bila uslov za njeno nastanak je bio praktično upravo jedan investicijni paket, plus je za taj investicioni paket trebala dvotrećinska većina, zbog određenih zakona u Nemačkoj koji su kočili zaduživanje, da ne ulazimo sad u to, ali njemu je ne samo da je mora da pogazi svoje obećanje, već je zato trebala i podrška socijaldemokrata i zelenih. Znači, Nemačka je ušla jedno veliko zaduživanje, Nemačka je jedna od zemalja evropskog prostora, odnosno europrostora, velikih zemalja koji ima najmanje zaduživanje, negde 62-3%, što jest za mrvicu iznad mastriških kriterijuma dozvoljnih, ali je mnogo manje od zaduženja jedne Francuske, jednih Sjedinjenih država, ako hoćete, Španiju i Italiju da ne pominjamo.
Tako da Nemačka ima još prostora za zaduživanje i pale odluka da se to i uradi, da bi se pokrenuo novi investicioni ciklus, da bi se Nemačka naoružala u svetlu rata u Ukrajini i u sporazum o tom zaduživanju ušao je jedan fond od 100 milijardi za ekološku politiku, što su naravno izvukli, odnosno proturali zeleni, ali to je bio jedan deo gde je Merz očigledno jedna tačka na kojoj Merz očigledno pogazio svoje izborno obećanje, što mu je naravno zamereno od strane ekstremne desnice AfD-a. Drugi deo je bio imigrantski deo. On je krenuo, znači Merz je krenuo u izbore sa programom od 5 tačaka, koji je zahtevao ne samo ne samo da će stranci u budući biti, da će na nemačkim granicama biti pojačana kontrola, već da će se i stranci koji traže azil vraćati, da će porodice, recimo ljudi koji su dobili azil, neće imati pravo da dovode svoje porodice i tome slično. Izučivanje takođe, pre svega izučivanje odbijenih azilanata, znači jedan relativno drastičan program. Međutim, on nije uspeo da ga ne samo zbog otpora socijaldemokrata, koalicijnih partnera, već i zbog otpora evropskih partnera. Merz jeste jak evropejac i njemu je jednostavno skrenuta pažnja na to da on tim svojim namerama krši dosta odredaba povezanih sa evropskim pravom, da će imati veliki problema sa pograničnim zemljama, da će te kontrole imati veliku štetu kod ljudi a njih ima dosta, koji žive u Nemačkoj i rade u susednim zemljama ili obrnuto, jer pojačane kontrole će usporiti tok njihovog prelaska preko granice. Tako da je od jednog dela tog programa Merz je odustao, gde mu je AfD opet zamerio, rekli, eto, sa nama ste mogli sav taj svoj program da ostvarite, a sada morate da popuštate sa socijaldemokratama i da odustate od svog programa. Tako da ono što je, ajmo reći, desni deo CDU i CSU su dobili, to je da je Aleksandar Dobrindt iz CSU-a postao ministar unutrašnjih poslova, to se sad već vidi na pojačanim kontrolama na granici, ali pravi pregovori tek predstoje sa evropskim partnerima Nemačke oko toga kako će čitav kompleks migracije u buduće da se tretira, znači neće biti brzih rešenja i brzih odluka. Vratit ćemo se kasnije još na ekonomske aspekte kad se bude govorilo o ekspozeu vlade. Mislim da je to važno. Samo smo se dotakli toga da Nemačka ima još prostora za zaduživanje, ali bi me interesovale i mere koje su uvedene za stanovništvo i za privredu. Ali pre toga, Dimitrije, kako ti ocenjuješ ekološka pitanja, rešenja u stvari ekoloških pitanja i migracione politike u ovom koalicionom ugovoru? Pa prvo, ako bismo pogledali samu dužinu, odnosno proporcionalnu zastupljenost ekoloških pitanja, onda u koalicijom sporazumu vidno manja. Jer kada se pogleda sporazum semafor koalicije, to je otprilike oko 40 strana se ticalo samo različitih ekoloških mera i tada je i pitanje ekonomije bilo u okviru ministarstva fuzionisano sa pitanjem zelene tranzicije, s obzirom da je gospodin Habeck imao ovu funkciju u vladi i u tom smislu je i svakako ekološko pitanje bilo naglašenije. Sada vidimo mnogo manje, iako vlada ide u tom smeru i ova nova politika će se usmeriti takođe ka smanjenju emisije, odnosno preciznije gledano da Nemačka bude ugljenično neutralna pre 2050. godine, znači govore se o 2040. godinama. To svakako nije lak zadatak, s obzirom kada se gledaju štetne emisije po glavi stanovnika, Nemačka mnogo gore stoji nego recimo Francuska, tako da će to biti veliki zadatak, ali u ovom kontekstu delo je da se vlada i politiku kancelara koji dolazi iz sfere biznisa više usmerava na pro-biznis rešenja koja bi trebalo da se oslone na inovacije koje bi trebalo da se postaknu u Nemačkoj da bi se neki način efikasnije koristila energija. Ono gde je vlada se ovo pokazala kao dosta više protržišna je i proširenje mogućnosti trgovine emisijama, protiv čega su zeleni bili. Zeleni su hteli na način da se te emisije
poznaće navoda, organski smanjuju jednostavno... Mehanički, da. Jednostavno sa mnogo manje emisija samih. Ovde to ostavlja mogućnost da preduzeća jednostavno mogu da nastave s određenim praksama koje nisu ekološki neodgovorni u kontekstu svojih proizvodnih procesa i slično, ali da mogu jednostavno da outsourcuju plaćanjem na neke drugi koji imaju recimo suficite kada se govori o proizvodnji koja je ekološki odgovorna. To je jedna promjena koja se mogla očekivati i koja je inače promjena u odnosu na nasljeđe Angela Merkel, koja je isto težila da u svoj program inkorporira neke više zelene politike koje su karakteristične više za zelenu partiju nego za jednu konzervativnu partiju. Poput... Da, više se odnosilo na zabrane nego na... Da, definitivno. I primjer donosi naslonila na antinuklearno nasledđe zelenih, gde je tragedija u Fukushimi koja je definitivno zbacila još jednom sumnju na nuklearnu energiju, bar globalno, i u Nemačkoj gde ona već postojala sa sentimenti na kom su i zeleni se podigli kao stranka koja se vidi antinuklearnog pokreta i mnogi drugih ekoloških pokreta, jednostavno išla je politikom koja se naslanjala manje više ono što su i zeleni oko nuklearne energije zastupali. Kada se govori o pitanjima migracije, tu definitivno vidimo promjenu identiteta Hrišćansko-demokratske unije u odnosu na nasljeđe Angele Merkel. Vidimo da je ta politika značajno restriktivnija, kao što je gospodin Dinić već spomenuo, s tim što naravno bi trebalo navesti da to prati i konkretna politika. Jer u mnogim državama postoji kod desnih lidera skretanje u retorskom smislu protiv migracije, poput recimo Britanije, da se u praktičnom smislu u vreme vlade brojnih konzervativaca, uključujući i recimo poslednjeg premijera Rišija Sunka, čak povećao broj neto imigranata, uprkos retorici koja je tvrda. Ovde vidimo da je vrlo brzo postupanje na dužnost vlada krenula da deluje u smeru smanjenja ilegalne imigracije konkretno. S tim što je isto važno navesti da ako bismo gledali i identitetsko pitanje, ono što je Merz ranije naglašavao u nekim svojim izlaganjima vezano za pitanje imigracije, da bi u Nemačkoj trebalo da postoji nešto što je dominantna kultura, like kultur, kao jedan vid koncepta gde bi se ostale kulture asimilovale, što malo izlazi iz onog tradicionalnog, pod značajom navoda, multikulturalnog koncepta koji su mogli da vidimo kod brojnih evropskih lidera. To je bilo revolucionarno od 2003. godine kada je to Merz prvi iznao, jer tada zbilja taj multikulturalni koncept bio prevlađujući. Vodeća ne znači asimilaciju, ali znači vodeću kulturu. Znači postoje ostali, ali jasno da je nemačka kultura vodeća. Ali, kažem, to je nasljeđe Merzovu koju on vuče iz 2003. godine. Kultura je jedna stvar u Nemačkoj koja je veoma slabo, kulturna politika se veoma slabo vodi na federalnom nivou, zato što se smatra da je to klasična stvar saveznih pokrajina. Tako da mislim da ni ovaj put to neće, jer to veoma brzo, to zvuči dobro kao populistički dodatak, populistički predlog, sada naša kultura treba da bude. Međutim, kada krenete stavite na polje sprovođenje toga, na sprovođenje na područje zakona, onda to može da bude veoma, veoma klizav teren, jer veoma brzo skliznete u rasizam i ono što Nemačka ne želi da sklizne. Ali vidjet ćemo kako će odvije sve. I ono što bih dodao isto vezano za konkretnu temu imigracije, ono što je primetno u ovoj prvoj komunikaciji od 14. maja izlaganju, da to pitanje nije bilo stavljeno u izlog. Jer očigledno jedan značajan deo socijaldemokratske baze, socijaldemokratskih poslanika nije baš spreman da sluša retoriku koja je protiv imigracije ili neku retoriku koja bi kulturološki bila više desno. Tako da u izlaganju 14. maja može se primeti da su više naglašeni elementi spoljne politike, ekonomije, a manje unutrašnje pitanje ili kulturološke pitanja, pretpostavljam iz razloga da bi kancelar delovao ujedinjujuće naspram generalne javnosti koja ima i široka ideološka lepeza i unutar samih tih velikih takozvanih
narodnih stranaka, gde i socijaldemokrati imaju vrlo levo krilo, uključujući neke vrlo mlade istaknute, koji su izrazito levo, poput Kevina Kinnerta, ali imaju s druge strane ovo umerenije, konstruktivno krilo kom je pripadao i Olaf Scholz svoje vremeno dok je bio izrazito politički aktivan. Tako da ni tim partijama nije lako da u potpunosti kontrolišu svoju bazu, što je možda i ovo glasanje za kancelara u prvom krugu pokazalo, te imigracija je jedna tema koja i deli delimično njihove baze. Imigracije su veoma kontradiktorne tome, toga su svesni konzervativci, jer Nemačkoj treba radna snaga. Znači, treba upravljati imigrantskom politikom, to je ono što, mislim, prihvatio i CDU i socijaldemokrati. Apsolutno ste u pravu da je Merz bio pomirljiv, da nije želeo da izaziva socijaldemokrate. On je u svom jučerašnjem izlaganju ekspozeo i rekao da je Nemačka zemlja imigracije. To za nas zvuči normalno, međutim, to je politika koju Nemačka prihvata tek od 2000. godine. Pre toga je nemačka politika izrazito tvrdila mi nismo imigracijna zemlja, imamo gastarbetere, goste, radnike, gosti dođu. Radnici na privremenom radu. Tako je, tek 2000. godine Nemačka to prihvata i to je bio neki, hajmo reći, ustupak levici. On jeste rekao u svom izlaganju da je Nemačka ovim novim migracijama u zadnjih 10 godina preopterećena, ali izrazio mogućnost i želju, odnosno nameru da u buduće da se upravlja imigracijama i da dođu u Nemačku dođu oni migranti koji Nemačkoj i njenoj ekonomiji i njenom socijalnom sistemu zdravstvu zbilja trebaju. To pomenuli se sada 14. maj i ekspoze vlade. Voljela bih da čujem nešto više o ekonomskim pitanjima koje su predstavljena 14. maja. Možda krenemo upravo sa ovim energetskim, jer ona dosta bitna i kao da je ekonomija. Dosta su bitne jer su ona bile izvor nezadovoljstva jednog određenog broja ljudi, pre svega istočne Nemačke, odnosno cene energenata su dosta narasle i to ne samo porast koji smo doživjeli na svetskom tržištu, već pre svega dodatnim porezima koji su uglavnom bili posledica politike zelenih, u želji da se finansira, iz tih izvora finansira praktično da se forsiraju obnovljive energije. Ti porezi će sada biti ili smanjeni ili ukinuti. Jednostavno, i to je juče Merz rekao, energija mora da bude takva da ljudi mogu da je plate. Ne isplati se ništa da podučavamo ljude skidajući im kožu s leđa visokim cenama i da ubacujemo novac u obnovljive izvore energije kad ljudi to ne mogu da sebi da priušte i onda imamo socijalno raslojavanje što je kontraproduktivno ne samo ekonomski i socijalno, već i politički. To vidimo kroz rast AfD-a. On vidi dosta u vremenima kad se Nemačka obnavljala 50. godina, tvorac tog nemačkog prirodnog čuda, Ludwig Erhard, ekonomista, imao jednu izreku koja se sviđala širokom slovima stanovništva, govorio o blagostanju za sve. Znači, blagostanje, ekonomski napredak, ekonomski oporavak mora da dođe i do onih siromašnijih, a da ne samo da bude praktično plen onih bogatijih. I to je ono na čemu će sad, znači, i napredak ekonomski, kada bude došao ekonomski oporavak, on mora da bude pravedno raspodeljen. To se pre svega govori o penzijama, fiksirane su na 48%, znači prosečna, za one koji rade 45 godina, što je Nemačko uslov za punu penziju, imaće pravo na 48% prosečne penzije. Postojiće čak i oblici, odnosno zakonske olakšice da deca od 6. godine počinju da formiraju svoj penzijni fond. Ideja je u tomu da se stvori kapital, znači da ne bude, znači da ekonomski status ljudi ne zavisi samo od njihovih plata, već i od kapitala koji su uštedili ili od stanova koji su izgradili njihovim parama. To naravno ne ide od danas do sutra, ali da se štednja za stanogradnju isto tako unapredi. Tako da onda što se tiče plata, u ovom trenutku minimalac je u Nemačkoj 12 evra, on treba da poraste na 15 evra, ali to neće biti fiksirano zakonski, ali će, kažem, država naći načina da poslodavce motiviše da idu u tom službu, jer u Nemačkoj veoma mali broj ljudi ima zakonsku platu, to su uglavnom ljudi koji rade u javnom sektoru, oni pregovaraju sa državom
i onda se fiksira plata. Uglavnom se po pojedinim granama industrije, svaka grana ima svoje poslodavce i tamo sindikati pregovaraju, ali 15 evra, recimo, bruto, to je prilike negde 10 evra, neto, treba da bude neki cilj da bude minimalni dohodak u Nemačkoj. A isto tako predviđeno je rastrećenje pro manjih dohoda. Uglavnom su do sada, od 80. godina, poreska rastrećenja idu ka bogatim slojima, a ovaj put se predviđa da će rastrećenje ići upravo za srednji i siromašniji deo stanovništva, što bi trebalo da podigne njihov standard. A što se same privrede tiče, naravno, svi smo čuli za ja se izvinjam, investicioni ciklus, odnosno da je jedna velika svota novca uzeta, da se Nemačka zadužila, to je jedan 12-godišnji investicioni ciklus. I plan jeste ne da država sipa to je novac u privredu ili da pravi svoje preduzeća, Nemačka je ipak slobodna tržišna privreda, već da se firme motivišu da investiraju. Tu su možda kod nas neobičajene mere, ali recimo veoma je važno u Nemačkoj koliko posto jedna firma može da otpiše kao amortizaciju svoje novostečene kupljene opreme. To će biti dignuto na 30%, što je velika motivacija za privredu da kupuje investiciona dobra i da pokrene jedan novi investicioni ciklus. I biće, ali posle 3 godine biće postepeno smanjivan taj jedan porez koji sva preduzeća plaćaju. To će biti onaj vid praktično na vid rastrećenja privrede plus debirokratizacija, smanjenje nivoa, smanjenje propisa, olakšavanje privredi da diše, pre svega i u tim ekološkim procesima, mogućnost da ljudi lakše dobiju dozvolu da grade, jer to je jedan isto dramatičnih polja nemačke politike, da su stanarine i cene stanove pogotovo, ali stanarine su otišle toliko visoko da ljudi u većim gradovima teško mogu da ih priušte. Znači, i tu je predviđen veliki program gradnje stanova. Čak je Merz juče rekao bauen, graditi. Znači, jednostavno, taj novac treba da bude iskorišćen zbilja da pokrene čitavu Nemačku, ne samo u nemačku ekonomiju, već da omogući ljudima jedan normalan, priuštiv životni standard, makar onaj na koji smo navikli u nekim ranim sretnim decenijama. Kad se o Nemačkoj radi. Da, čuli smo detalje iz ekspozeja koji se odnose na privredu, međutim, Dimitrije, kako ih ti vidiš u kontekstu spoljne politike, ministra spoljne politike sada i vojnih ulaganja i uopšte političkog odnosa sad i mišljenja i stava prema vojsci? To je dobro pitanje, zato što ako pogledamo nemačku spoljnu politiku i snagu koju Nemačka projektuje, ona je uglavnom projektovala snagu i svoje ekonomske snage, zato što je uvijek bila najveća ekonomija u Evropi, zato što je bila 4. ekonomija u svetu i to je ono što je baza nemačke ekonomske i političke moći, jer Nemačka nema nuklearno naoružanje, nema nosač aviona ili pravo veto u Savetu bezbednosti, ali sa svojom ekonomijom koja je bila moćna i dalje moćno izvozno orijentisana ekonomija, to je nešto što je njoj davalo i druge spoljnopolitičke alate i snagu njenih spoljnopolitičkih dejstava. Međutim, ono što, ako izuzmemo taj element, ono što Nemačka pokušava od početka rata u Ukrajini do napred je definitivno svoju tvrdu moć, odnosno vojsku, jer ako bismo gledali neke obrazce, one od kraja hladnog rata generalno beležila smanjenje kapaciteta. Primjer radi, tokom ujedinjenja Nemačka imala oko 3000 tenkova, početkom 2000 njihov je broj smanjen na 1500, da bi na kraju rata u Ukrajini dočekala sa nepunih 300. Naravno, kada se radi sad analize koje je ušteda niske potrošnje, ispod 2% domaće proizvoda u vojsku, te su uštede mere na 500 milijardi evra koje nisu potrošene u vojsku nego neke druge stvari ili uopšte nisu potrošene, već je javni dug ostao u poređenju sa evropskim drugim državama, kao što je gospodin spomenuo, oko 60% bruto domaćeg proizvoda. Naravno, sada se ta situacija menja, ako pogledamo nemačku potrošnju, ona je prešla 2% BDP-a, što jeste novina i sa samim tim se i celokupna potrošnja evropskog dela NATO-a značajno povećala, jer četvrtinu evropske potrošnje sada čini okvirno četvrtinu nemačka potrošnja na vojsku. Jedan deo ono što je redovni budžet, drugi deo otprilike četvrtine i petine ono što je iz specijalnog fonda, što omogućava Nemačkoj da
više investira u svoju vojsku, da bi na kraju još reći tvrde moći na neki način pokušala da smanji taj zaostatak u prethodnoj manjku potrošnje. Ono što je kancelar spomenuo je da Nemačka ima za cilj da bude najmoćnija konvencionalna vojska u Evropi. To sada je dobro pitanje zato što ako bi se gledali broj pripadnika vojske, Nemačka je ispod Francuske, blago, Francuska ima nešto iznad 200.000, Nemačka malo ispod 200.000 pripadnika, tako da prestići Francusku vjerojatno nije teško, ali ako gledamo Ukrajinu ili Rusiju, oni imaju ogromne vojske, Rusija preko 1.000.000 pripadnika, Ukrajina nešto ispod 1.000.000 trenutno, tako da prepostavljam da mi se u okviru Evropske unije, ali ako bi se gledali unutar Evropske unije definitivno, jer Nemačka ima najveću industrijsku bazu, Nemačka, kada se govori o vojnoj industriji, ima veliku ekspanziju, njen Rheinmetall trenutno proizvodi više granata, značajno više granata nego što je Evropska unija kao celina proizvodila 2022. na početku rata u Ukrajini. Kada se govori o snabdevanju Ukrajine, ona je prva ispod Sjedinjenih Američkih Država. U slučaju izlaska Sjedinjenih Američkih Država, nastavka evropske pomoći, na Nemačku će pasti taj teret, pašće oko granata, pašće oko oklopnih vozila, oko pešadijskog naoružanja. Tako da, u kontekstu spoljne politike, podrška Ukrajini i briga za najbližu evropsku bezbednost, koja se kroz to manifestuje, će biti ključan zadatak za Nemačku, jer odvraćanje budućih ruskih dejstava nakon nekog hipotetičkog mirovnog sporazuma će velikim delom zavisiti od kapaciteta Nemačke da u budućnosti još više snabdeva Ukrajinu ili da bar neki donosilac odluku u Moskvi zna da u slučaju nastavka dejstva postoji mnogo veći kapacitet odvraćanja nego što je poslo 2022. samo ako govorimo o evropskim snagama, gde najveći deficit trenutno ostaje što evropske države u velikoj meri za svoju protivvazdušnu odbranu zavise od američkih sistema Patriot, a sa druge strane i Ukrajina zavisi od njih. Tako da bi ih Ukrajina dobila, moraju evropske države da smanje svoje protivvazdušne odbrambene kapacitete, a samim tim onda zavisi od nabavke iz Amerike koje trenutno sa Donaldom Trumpom deluje nepredvidivo. Tako da je to ono što je možda veliki izazov u kontekstu taj deo protivvazdušne odbrane, isto nezavisnosti evropskih država u sferi avijacije, gde različiti pokušaj nakon Eurofightera, koji je bio evropski projekat u kojoj Nemačka učestvovala, zajednički s drugim državama, poput Italije, Velike Britanije, biće velika prepreka, različiti novi pokušaj nisu uspeli kad se govori o zajedničkom evropskom stealth avionu, tako da je to nešto što će vatno ostati kao veliki zadatak, ali svako jeste velika promjena i mentalna, a i merljiva, da Nemačka troši preko 2% BDP-a, povećava broj pripadnika, ima ovako otvoren, transparentno iznešen cilj da bude i kao konvencionalna vojska najmoćnija kada se govori o Evropi. Evropskoj uniji sigurno, a sada kad se govori o odnosu na Rusiju, to je sad već teško pitanje, ali svakako jeste jedna novina. Problem jeste ta nepredvidivost s jedne strane Amerike, ali s druge strane Trump postavlja sasvim logično pitanje, a dokle će 350 miliona Amerikanaca da brani 450 miliona Evropljana? Da. I onda se postavlja pitanje u redu kako to promeniti, da li to realno promeniti. Mislim da za sada to nije moguće. Evropa još dugo neće biti samostalna što se tiče odbrane, ali pitanje je recimo da li se mogu učiniti nekakvi koraci koje čini mi se Nemački predviđa, to je jedan integralni sistem naoružavanja, odnosno proizvodnja oružja evropski, znači ne samo nemački ili francuski, nego jedan nešto slično, mislim ja se uvek bojim tih poređenja Evropske unije sa bivšom Jugoslavijom jer je nesretno i netačno puno stvar, ali sećamo se sve da Jugoslavija imala vojnu industriju koja je bila razbacana po celoj zemlji. I da nije nemoguće da će Evropa doći do nekog, ajmo reći naravno na mnogo višem nivou i na mnogo demokratski nivo odlučeno, do toga da će oružje da se proizvodi više zemalja i da će kroz to da se krene sa prvim stepenom jačanja odbrambene mogućnosti Evropske unije. To će baš dosta zavisiti, to je dobra teza, da će dosta zavisiti od odnosa između Merca i Makrona i Merca i budućeg francuskog predsjednika, jer do sada su Francuzi bili dosta rezervisani, ono što je taj vid saradnje, s izuzetkom Airbusa koji proizvodi helikoptere za obe vojske,
uglavnom su sve ostale države uprkos Francuskoj proizvodila. Francuska uvijek smatrala da ono što Francuska trenutno proizvodi, svi trebaju da kupuju, a trenutno sa avijacijom to nije slučaj. Vrlo mali broj država, recimo, koristi unutar Europske unije Rafale. Imamo Hrvatsku, Grčku, ostale države su uglavnom se osanjali na... Možda ćemo mi uskoro biti blagoslovljeni tim. Da, ali sa izuzetkom nekolicine država uglavnom se osanjali i na američku ili novi zajednički Eurofighter koji je proizveden od strane država da se zaobiđe. Da, ali unutrašnja kritika je bila jaka i od kad je pala vlada u novembru, mi smo slušali da baš jaku kritiku za vojna ulaganja i faktički otpor prema odnosu koji Nemačka ima u vojnoj industriji za Ukrajinu. To su bile sve linije jake tačke kritike i u kampanji jedna od glavnih tema. Kako tumačite u odnosu na to kakve će to međunarodne posljedice da ima? Šta to znači za spoljnu politiku Nemačke ili Evropske unije ili odnosa Nemačke sa Evropskom unijom, pa na kraju krajeva i sa Amerikom? Ovakva politika Nemačke. Pa ja mislim da se očekuje jednostavno od Nemačke. Nemačka nema pravo da očekuje od Amerike da je brani ili od drugih evropskih zemalja. Ako je samo 80 godina nakon Drugog svjetskog rata, pre nekoliko dana je upravo obeležena 80. godišnjica oslobađanja logora Dachau. Bilo je 8 poslednjih preživjeli zatvornika. Bio je poslednji američki preživjeli oslobodilac sa 100 godina. U januaru je bilo naravno oslobođenje Auschwitza, nedavno je bio i Bergen-Belsen Nemačke i tekako, to je jedna od uporišnih tačaka nemačke politike, da se seća onoga što je bilo pre 80. godina. Iako polako, 1/3 stanovništva je zato da se sad podvuče crta, se kaže u redu, nećemo se više drugim izvijanjavati i nećemo padati na kolena, ali još uvijek je većina Nemaca zato da je to bitno uporišna tačka nemačke politike. To je ono, znači i u novim generacijama i u generacijama ajmo reći našim, iako su mi svo troje u različitim godinama, različitim decenijama rođeni, ali i nemamo nikakve veze sa tim domom. Ni Nemci naših godina nemaju nikakve veze sa onim što je rađeno u 40. godinama, ali ipak se osjeća jedna vrsta obaveze prema tome. S druge strane, morate da pojačate oni koji su protiv, naravno ima ljudi sa časnim motivima, koji su pacifisti ili koji su zbilja uvereni to, ali ja mislim da, nažalost, puno oni koji se protive nemačkom naoružanju to čine iz sasvim drugih prozaičnih razloga, bilo je to krajnja levica ili krajnja desnica, koja zapravo pušta vodu na mlin Rusije i da je to u tom kontekstu apsolutno neprihvatljivo. Tako da Nemačka mora da prihvati i na ovom području, kao što je prihvatila, ona je ranije bila ekonomska, ajmo reći, krava muzara, pa onda je postala i politički jača kroz proces evropskih ujedinjenja, a sada mora da prihvati i svoju ulogu u okviru odbrane, zajedničke odbrane evropske politike. Moramo reći da to nije mnogo lako, ne samo zbog Nemačke i njene prošlosti. Zamislite odnose prema ratu jedne Estonije, koji je bukvalno mečki pred vratima, i jednog Portugala, koga apsolutno, ili Italijana, nedavno bila anketa da 2/3 Italijana apsolutno ne zanima rat između Rusije i Ukrajine, dok je s druge strane u Finskoj 3/4 stanovništva je čvrsto određeno da želi da brani svoju zemlju, ako bude potrebe, ne daj Bože za tim. Tako da treba pomiriti u okviru evropskih integracija i te različite interese geografske, i Nemačka, kažem, svojim jačim dodatnim zalaganjem, dodatnim finansiranjem može da igra tu jednu pozitivnu ulogu, zajedno sa Francuskom, koja ljubomorno čuva svoje prvo mesto, ima nuklearno naoružanje. Friedrich Merz u svom jučerašnjem govoru pomenuo i Britaniju. I njenu ne samo ekonomiju, već i odbrambene snage, zajedno su u deo NATO pakta. Iako je Britanija izašla iz Europske unije, nju se čvrsto računa kao taj stabilizujući faktor, da neko ne bi pomislio da Nemačka želi da igra ulogu koju je igrala u ta nesretna vremena. Mislim da tog jednog solo prodora Nemačke više nikada neće biti, mislim da je to, i nadam se i mislim da je to čvrsto upisano na njihovim genima. Deluje da je tako. Dimitrije, kakvo je tvoje viđenje sada položaja Nemačke u narednom periodu u spoljnoj politici, s obzirom da imamo i ministra spoljnih poslova koji je sa kancelarom na liniji, da tako kažem? Da, dolaze iz iste partije, što, kao što smo spomenuli, jeste novina u odnosu na Nemačke do sada obrasce koje smo mogli da vidimo u koalicijalnim vladama. Ono što je svakako jedna prednost je što ako bismo gledali
ono što je ideja kada se govori o spoljnoj politici i na koji način bi Nemačka trebala da se orijentiše, s uzetkom ovih partija na samom obodu levice ili s druge strane AfD-a manje više postoji konsenzus kada se govori o odnosima unutar Europske unije, kada se govori o odnosu prema Rusiji, taj vid debata koja postoji u nekom društvu nije debata 50-50, nego većina mainstream političkog spektra naspram onoga što je neki 70-30. Da, onoga što je neki obod ideološki gledano. Sa druge strane, ono što je primetno po stupanju na dužnost Hrišćansko-demokratske unije u sferi spoljnih poslova je što vidimo jednu optimizaciju celokupnog aparata, što se oslikava i odnosu na naš region. S obzirom da je u vreme vlasti semafor koalicije ministarstvo vodila Zelena partija, imali smo i specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, koji zajedno sa još 24 druga specijalna izaslanika kao pozicija će biti ukinut u novom ministarstvu, tako da mislim da je ideja da se na neki način optimizuje ceo aparat diplomatski, da se spoljno-političko dejstvo u tom smislu bude pojednostavljeno, što je ima s jedne strane i onoga što je generalno fiskalno odgovorna politika konzervativnih partija, ali ima i do onoga što je jedan vid pragmatizma i direktnije pristupa koje generalno desne partije imaju u odnosu one koje su levo. Ono što je, kažem, isto i nemačka prednost je što i dalje, bez obzira što je zabeležen period ekonomske stagnacije, i dalje ona je najindustrializovanija, izvozno najefikasnija, ona i dalje, kada smo gledali fiskalnu politiku, jedna od fiskalno najodgovornijih država. Najveći izazov su naravno Ukrajina i Gaza. Da. I tu je Nemačka igra između vatre i vode zbilja, između Čekića nakonja. Što se tiče Ukrajine, pitanje je da li izručiti rakete Taurus, koje bi u dobroj meri možda i promenile tok rata ili, ajmo reći, ujednačile snage, ali s druge strane bi bila eskalacija i onda bi Nemačka praktično bila na nišanu. Da, uvučena, i pitanje je kako bi Rusi nemaju baš neke suptilne načine vođenja politike, već ili jeste ili nije, i onda bi verovatno i Nemačka bila uvučena u sukob. Sada izgleda da Nemačka neće izlučivati zato što je otpor opozicije, pre svega socijaldemokrata, suviše jak. Što se tiče Gaze, mislim da je Nemačka i do sada bila, i pre neki dan je proslavljeno, obeleženo 60 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Izraelom. Izraelski predsjednik je bio u Nemačkoj, sada je nemački predsjednik Steinmeier u Izraelu. I nemački, a to je najviši nivo nemačke politike, državni rezon, oni zovu, jeste održanje države Izraela. Znači, tu nema pomicanja. Međutim, Nemci su s druge strane svesni humanitarne katastrofe koje preti Izrael. Igrati i između te dve vatre biti neko ko je pošteni posrednik u trenutku kad se rat još uvek vodi, kad su izraelski civili još uvek taoci Hamasa, s druge strane svakodnevne brojne žrtve na palestinskoj strani civilne, veoma je teško sačuvati glavu i odmeriti pravu politiku, i to će biti prava umetnost na kojoj će se, mislim, okušati i Merz i Vadefol, njegov ministar inostranih poslova. To će biti, mislim, pravi test. Videli smo da ovu vladu koaliciju čeka niz izazova, i unutrašnjih i spoljašnjih, i za kraj bih voljela da čujem da li očekujete stabilnu vladu ili neke turbulencije, promene u narednom periodu u ovom mandatu. Što se tiče generalno nemačke politike, ona je bila uvek sklona, imala veći stepen rizikova verzije nego politike u drugim državama gde su sklonije makijavelistički potezi unutar parlamenta da se vlade smene, da se formiraju nove vlade. Jeste da ovaj poslednji primer pada vlade pokazao da je moguće da u Nemačkoj dođe tako videne stabilnosti, ali je mnogo manje verovatno nego u bilo kojoj drugoj kontinentalnoj evropskoj državi. Tako da bih rekao da... Pa da li ovaj sastav odgovara na kritike i na razloge pada vlade prošlog sastava? Ono adresira važno pitanje, svakako jednostavnije imati vladu sa dva partnera koji su već sarađivali, nego imati vladu sa tri partnera koji nikada nisu u tom formatu sarađivali, osim na nivou vlada saveznih država. Tako da
lakše će biti ovoj vladi nego sigurno semafor koaliciji, ali pratit ćemo dalje, tež nije uvek lako predviđati te obrazce. Prošla vlada je prala konkretno na pitanju zaduživanja. Scholz nije uspeo da obezbedi dodatna sredstva i to je uradio Merz. Pa da, vidimo sad. Odričući se svoje politike, ali to uradio. Za 9 godina, za 75 godina je Nemačka imala 9 vlada. Što dovoljno govori upravo o tome što je Dimitrij napomenuo, veliko želji za harmoniju, za stabilnošću, ali živimo u turbulentnom svetu i izazovi. Čini mi se da Nemačka u ovom trenutku nije toliko operativno sposobna da vodi, jer uvek ima neki ali isto tako nema nekih velikih razmimoilaženja između demohrišćana i socijaldemokrata u njihovom opredeljenju za jedan demokratski, liberalni svet, za pravnu državu. To su neke osnove od kojih Nemačka ne odustaje. Sad samo ekonomija treba da proradi i spoljna politika da se ne pogorša, odnosno da se ne dramatizuje, tako da ne dođe do nekih novih šokova, kao što je bio ruski upad u Ukrajinu ili do Trumpovih egzibicija, bez obzira kako će oni završiti. I tako da u tom pogledu, ako to ostane stabilno, možemo očekivati da će ovo biti polako smirenje situacije. Preostaje nam da pratimo, čini se da mi ovde ni nemamo neki poseban uticaj, mislim u smislu državnom, a da ne govorim koliko problema, tako da ovo ostaje nam da gledamo šta se dešava i kako se situacija dalje razvija u Nemačkoj. Hvala vam svima na pažnji, hvala vama na vremenu i na informacijama i pratite nas i dalje. Hvala. Hvala.